ya go consumer right mo telechwa mutse community radio gona fa le go 96.3 FM re le boga ka go rialo go mere ka ba ke gona o bulela selemo sa gago sa mamoratwa ke go tumedisha bile ke go amogela e ka ba isalu gona fa go 96.3 FM la ke nomela ka maoto ka mishale tsogola ka la go sha ka re tanki ga te tanki ga bedi tanki ga raro re le boga a gomme ka kapa radio noma kanjani ka kapa ariana mela khaitedi ka nke o no tša sebaka se o dumediše motheletše ke moka o nape o fegolle se borala ka baka la gore ka nnete ruri ge ile mampia a re lapile melala thobela ke a le dumediša batheletše ba motse FM ke nna tlhokaina ke tlišitše bothata mo go ntate ka kapa le ntate Moremi ka lapeng la gešo re bana ba mme motswadi wa ka re ba bahlano a gona kwano ka gare ga lapa la gešo and then ne ke kgopela ntate Moremi le ntate ka kapa ba re thushe ka tsela ye nkile ra tlhokofalela ke mma gorena ka 1995 and then tlhokofalela ke mma gorena ka 1995 ke re tloga mo ne re dula gona ra yo dula gaufi le kokwaka and so dilo a sanke di a sepela ga botse ka mkgono go swanetseng ka gona ka poloko ya gage so ka mo re dutseng gona lapa le re dutseng ka mogala ga lona le ba re nyaketseng lona sanke la begiwa so ge re le bana ba motho re le ba bahlano ka mogora tla isega mo bophelong a re kere mebereko ba lekana rena bona bana ba rena ba tla isega ka gara maphelo a bona and then ba kere le mebereko so ne ke gopela gore ntate ka kapa le ntate Moremi ba ka re thusha go fitlhella go boreng re kry-a thuso mo go bona and then se se leng gona ka gare ga lapa la gešo re tshwenya ke magotlo ke mafele sale re dina go reka bupi ka 2023 and then
qenneng go reka bobi ka 2023 re ko ratlaisega ka ra lapa la gešo ko re a kenya ko bolela nnete ke botsa batheletše ba Motse FM sone re gopela thušo mo ntate ka kapa le ntate moreng ba kgone re thuša and then ba kgone re thuša le ko reng ka lehula mamaka ka mgo go diragetšeng ka gona batheletše ba kgone re thuša ba re fe maele ka gore nga sankene re sa le ba bannyane nane ke na le 19 years ka gore ne ke šetše ke hlatfilenyana o sa ka ne ile mogolonyana sone re gopela gore batheletše ba Motse FM ba re thuše ba re fe maele ba e fele bana ba gešo maele gore dintwa ka lapeng la gešo di fele and then tše di diragalang ka gare ga lapa la motswadi wa ka di fele ka goreng a go monate ebile a go bose le gannyane ra lwa re le bana ba motho ne ke gopela goreng batheletše ba re fe maele and then le ka mogogoleng ka gona ke na le ngwana ka o na le 29 years a ke re ditaba tša mešomo a ke re ditaba tša dikgarebe gore a ke kgone go kwešiša gore ka ena go diragalang and then ke motho o bo boreng o ya ka mo gore ga go ga botse mo bophelong ba ne ke gopela batheletše ba kgone go re thuša and then le bontate Moremi le ntate ka kapa kua sekolong ba nthutile gore ge motho a bolela go na le comma go na le full stop ke kwele o bea full stop mara go ya ka mokgo nna le wena re boletšeng ka gona before lenanego e mpotša gore ga se wa fetša kgaetšedi ya ka anke ke rata go tsentšha motho mantšu ka ganong a ka kwa o bolela ka taba ya ngwaneno ola a neng le mokgwa wa go berekiša majwang go aja metlhare e metala jwale a ka go kwa o e bolela a ka kwa o bolela gape ka ngwaneno o e leng gore o ruile dimpia gomme o kgona go reka bopi a borekela dimpia mara ka nako nngwe lena le sene bopi ka gae ke ra gore re se ke ra go bolela taba tšeo sa di tsebeng ka gore re bolela le lena re le ka kua ntle ge re fitla ka mo le bolela tše dingwe tše dingwe a le di bolele nke o hlalose taba tšeo ge e ka ba ke ne maka le gona o ka no rawa ka kapa a senke ke bolela jwalo okay ke a leboga ntate ka kapa and then ntho e kgolo intlišitše mo bo ntate Moremi le ntate ka kapa ke na le ngwana ge šwa ntate la ngwa mošimenyana from ka 2008 ile a be bore ne ile motho a berekang ga botse ko mmerekong gone jwale ile a re tla ba from 2006 and 7 gore ke motho o bo boreng o fula majwai ene majwai a wa jang ka matala ene le ditlhare tše a di kgang matlakala gona ka matala so o wa dija ene na kongwe re na le gore ga apeile o rata wa peela ko molong wa kontle o mixa bopiwola bo bošweu le dilo tše dintsho a re kgone kwešiša gore dilo tše ke ding and then ka nako nngwe o na le goreng a kgape matsogo o ka re o bolela a nnoši and then ga a bolela a nnoši ka mokgo go o bolela le ena kore o a tšeruganyana so kore o ka re o mo thušitše goba o tlhomane jwang and then mošimenyana gešo ke lastborn o ruile dimpša and then ka nako nngwe o kere re sene bopi ka lapeng and then re sene bopi ka mo lapeng yena a kgonne go reka bopi o kgona goreng ge re mo kgopela bopi a re yena ga ane bopi ene a rekile bopane o na le dimpša so kgwedi e fetileng o kgonne go reka bopi a re a folela bona bopi bola and then ra kgone o apeya gone jwale ge ke bolela le batheletše ga rena bopi ka lapeng shebo se gona mhlaga sona ke lekile go reka mabane le bo boreng ke mhlaga so shotileng so ne ke kgopela thušo gore ba re thuše ba kgone re thuša ka tsona dilo tša go swana le tsona tšeo ke sa kwa flistopo e fela kgaetšedi ka go sane ye nngwe ye leng gore o sa itlogetše re tlo no go gopotša ka baka la re mohlomongwe o thušitše ke metšhini ye mohlomongwe o thušitše ko go bolela radiong mohlomongwe o thušitše ko go bona bo kakapa le kgono go ne le taba ye o mpoditšeng yona pele re tlo tsena ka mo gore o golla bana o be o kgona go reka tša go ja mola le mola e fela go nwa le ga o sa kgona ga o tsebe gore na lebaka ke eng tšhelete ya gago ga e go dulele and again o motho e leng gore o šetše a tsene ka gare ga bophelo ba bo matšhonisa o sa tsebe gore na go tlile jwang gore o te kereye o le mo bophelong bowe ke a rereša go ba ke ne maka a wa le bolela nnete ntate ka kapa
nke o e hlalose ka molomo wa gago. ke thomile go dula gae mo Mteti Motwaneng ka 2002 ne ke kgona go thoma ka 2002 ne ke kgona go reka bupi ke kgona go reka dilo ka moka and then wa thoma go pala ka 2003 and then lebaka la gore ke palelo ke go reka dilo tseo ka mo lapeng tse ne ke kgona go di reka lebaka e leng gore ngile ka beela mama ka letlapa and then ke seno fetso beela mama ka letlapa ke le patela ganyana mara ke tsebile gore ge ke patela letlapa le la mama ka ke tlo kgona go reka dilo tsene dintse di re ke dumela gore tše e lego gore o di boletše pele re tsena ka fa di feleletše kgaitšedi yaka moroka ditabašidiwo motheeletši o na le ngwana bo o e leng gore o fula jwang jwale ka kgomo o ne le ngwana bo o e leng gore ke morui wa dimpša o kgona go rekela dimpša bupi a di apeele dimpša dije e fela ka ntlong ba se ne bupi bana ba gabo ye nngwe gape ye ke ikwelego gabotse se se o šetša tsene ka gare ga bo matšhonisa ke motho wa gore ga a fetša go gola ga a sa kgona go di atšela a bego a di dira ga a tsebe rena why mmage o tlhokofetše ge mmage a tlhokofala mmage o bolokilwe ka tsela ye e leng gore go ya ka yena ga se ya go kgotsofatša ka baka la gore e be e le bana ba palela ke go botšiša ba bagolo gore ge mo re bereka jwang ge go le ka tsela e mo re bereka jwang ge go le seo re bereka ka tsela motamang a ke tsebe gore go na le se e le gore moroka a ka rata go se fetiša before tlo letšetša o mongwe wa gabo kgaetšedi a rena mogala fa a ke leboge go ne mantšu a mangwe go nyaka le agale ka mo morago a ke leboge malome ka kapa kgaetšedi yaka ditaba tša gago di a kwagala ga botse thwi ke boletše le wena ka mantšu a mangwe ka re na le bothata ba batho ba ba hlokang thušo a ke thome mo tabeng ya di-donation malome ka kapa re ne bothata ba gore motho a fihla re ke hloka ina and then a kgopele donation e re bela boima gore re mo thushe gobane a gone motho a ka no thomanga a re wa donate o donate la hlokaina o swanetse gore go nyaka thusho ya go swana le di donation banna ba re thushana le bona ba di donation ba tsebe gore ba thusha mang ke mo rile nra bolela le sesi gore sesi go nyaka thusho o santse o tepolele gore o mang re tsebe gore re go thusha bang when coming to dilo tša go swana le di donation gobane re di bereka le batho ba bangwe so re ka se no re motho o shwe ena re gopela donation ra se tsebe gore ke mang o e kwele phate wa keresese ke ikwele ke kwele o thoma gore o hlokaina jwale hlokaina e re file bothatanyana maloba ba ka gopola ba thieletše ba rena re bile le molli o mongwe wa rena a le ka mo a re ke hlokaina o gopela thusho ntato mongwe a nyaka go mo thusha fela ba re fa maela gore batho ba ba nyakang donation ba swanetse ba ipolele gore ke bomang gore le go sasa ge re thušitše motho go se ka tla ba re ya donation la be gopela ke mokete mara ba le ba tšere tšhelete la motho la ba file mang gobane dipolelo di phela di le gona batho kgaetšedi yaka thušo e gona lapa la geno ga le gabotse le wena ga o gabotse fela ke nyaka mphetiše mo ke kwile o re sale le reka bupi ka 2023 kua ga geno ba bo rekile ke mang bupi bo ne bo reka ke nna nako ka moka o bo bereka awa ke bereke ke kry-a child disability okay ka ga geno le ba ba kae kgaetšedi yaka re ba bahlano le ba bahlano ka gare ga lapa go šetše wena le ngwanenu ba bang ba ile mošomong alright thušo ye bonya ka re go thushe ka yona ke ya ka kua gae mabapi le tabeng ya butwa go ja majwang tabeng ya lapa la geno le sepelang ke magotlo mafene tabeng ya go sekwane ga bana ba motho tabeng ya poloko ya mama gago a re tsene mo tabeng ya poloko mama gago poloko ya gage e bile jwang poloko ya mamaka ne re dula le ena ba motšea ga bajo ba tla ba motiša mo go mmage and then a ntša okelwa le ko go mmage a tlhokofala a le gagabo and then a tlhokofala a le gagabo ba motša ba moiša mmošareng ga e tswa mmošareng a sanke ba moiša kwa re dulang gona ko Mteti Masogwaneng ile ba mogoroša ka lapeng la gabo a sa ya ga o jika ko motseng ola a re šileng gona nako a bajwa ge ba motšea ba ga mmage and then after mowe ya bo boreng
ge ba fetša go mmoloka le yona mokibelo ba mmolokileng ka yona ke ge go tšeiwa dikoloi go ile go thuthiwa ko Mteti Masogwaneng re tla Mteti Motwaneng mo gaufi le Kokwaka. Segoraro ka morago ga gore lena le roba mama go a roba le thuthile lapa le le agileng ke mmago lena. Re thuthile lapa le le agileng ke mmago rena. La boa la tla mo mmago a sa go tsebeng gona. Ga boga mmaga. Ka se ga borena ge re fetša go thotha motse. Le thuthile motse la ka lapeng la ga bomme. Before ba tlo re nyakela stene ka mo next door le Kokwaka. Alright. Ka se ga borena ge re ka thotha motse wa motswadi. Go fihla nako gore re tle re late motswadi re tle re motsibishe motse o go bane motse o be a sa o tsebe. Mabaka gore le thothe lapa le agileng ke mmago lena le mmago lena beng a le ratile ga fetša go robala a palle ke go gatišwa ka kua gare ga lapa lela lena le bana le ba ga bomme le thothe lapa lela ebileng. Awa le rena a re tsebe ka rene re sa le ba bannyane ba re ka se dule kwa re le bana re nnoše re tlo hlokomela ke mang jo a ntšhitšeng ke batho ba bagolo ba bo mamaka. O be a nyetšwe mamago? Awa o ne a sa nyalwa. Stene se ba tinyaketše? Na tinyaketše. Okay. Taba ya mama gago ya kwagala re tlo le thuša tabeng ya mama gago. Mama gago sa mathomo o swanetše go gatišwa ka gare ga lapa la motse wa gage. O swanetše go tseba motse wa gage. O swanetše go hlokomela bana ba gage. A ba hlokomele ba le ka lapeng la gage. So lena le bana ba mokgekolo le swanetše le hlapišiwe le suswila mmago lena bana ba le ba buang ka kua gare ga lapa ba swanetše ba kry-e ditaelo. Bothata bo bogolo ke taba gore go sapotwe dimpša lena le seke la sapotiwa. E fihla jwang taba gore abuti a sapote dimpša lena le seke la sapotiwa? Ke yona go hloka kwano ka lapeng. And then ge abuti a piela dimpša yena o tengathela mo we lena la dula kore ga botse ka ga geno go ne pitša tše pedi? Go ne pitša tše pedi. A sanka la bitša ba ga bomme gore ba tle ba lokiše taba e? Awa bo ausa rena ba gole bo mtswala rena ba gole. So le tlo hlokomela ke mang mo ka gore a ke re le re ba le latile kua ba re lena le gole so mo be le tla go hlokomela ke mang? Ke nako gore batho ba be ba le tshepišitše tlhokomelo ba le hlokomele gone jwana. Ba ne ba re tlhokometše ne le yena Kokwaka le maloma ka a tlhokofetšeng le mogatša maloma ka a tlhokofetšeng le motswala ka wa tlhokofetšeng ngwaga go feta le motswala ka wa tlhokofetšeng ka 2021. Le huše leo gore a re lapa la geno la ka mo lapa la Kokwa lena ga botse gore le tswaletšwe? Go šetše ditlogolo tša yena motswala rena gore mmolokile ngwaga go feta. Ka gore ka kua ga bomma go šiba ba fela le ile la tswa la nyaka go tseba gore le fetša keng? Awa sanke ra tswa ra tseba gore re fetša keng. Alright. Thušo ye o hlokang gore re go fe yona kgaetšedi ya ka o hloka thušo e jwang? Nane ke hloka thušo ya goreng ka ge re le family tša rena tše di leng ko gole le kgone re thuša re le ka moka ka goreng ka mogogoleng ka gona le go hlokofala ka gona ka mo lapeng la borena a re kgone go kwešiša gore lebaka ke eng. And then to e leng gona ile go aba le goreng Kokwaka ga a sa phela ne go swantše go tle gore go diriwe ntlo ya jwae rena ditlogolo tša mokgekolo ka mokana ga rena. So ntlo yeo a zanke ya aga ke ditlogolo ka mokana ga re yona e agile ke setlogolo sa malome yena wa latelang ke mamaka. Okay. Tabeng ya dijo kgaetšedi ya ka ke kwa o ka re o hloka le hloka dijo le hloka motho a ka le thušang ka taba ya dijo? Ne re hloka motho a ka re thušang ka taba ya dijo ka gore ke nna ke golang emphiwa fela and then ga o re lekanele and then le society gape ga re naso. Kgaetšedi ya ka o boletše gore o na le seseago o nyetšwe? Awa ga nyalo. Seseago ne bana ba kae? O na le bana ba ba ifo le ditlogolo tše 7. Ba kae bona tlogolo tše 7 le 4 ya bana? Ba dula ko toropong le mmago bona? Mmago bona society yena o na le sona? A ke tsebe yena gore o na le sona na sanke ka mmotšiša mara ile ka mokwa re o na le sona sa ko mmerekong. So ga gone society se e leng gore jwale ka bana ba gabo a tseba motlhako wa ka gae a ka ba le ngwaditše mo go sona ka moka ga lena? Awa a se gona sona ne ke dipoditše gore ke tlo ba le sona ngwago ka paledišwa ka šitiša ke tsona tše tša bo matšhonisa. And then wena o ne bana ba kae? Ke ne ngwane o moteng wa mošimane? Wa mošimane. O kena o re le ka mmakgarebeng ka moa wa session? All right. And then ke kwele o bola ka o mongwe wa lekgarebe o mongwe wa geno o ka reng o tla ka moragonyana? O tla ka moraga go wa ntatelang. O ne bana ba ka yena? Yena a na ngwana sala no ba le ngwana o moteng a feta. So ka mantswe a mangwe ra gore
wena o gola tšhelete ya disability and then ke yona ye e leng gore go ya ka molao e tshwanetse e hlokomele lapa ka moka ga lona. ke ka mokgwa ke e berekisang ka gona. O e berekisa gabotse? aowa ka molao ga ke e berekise gabotse ka re santse e thushe nna ke nnoši ka go ya like bo ditleliniking bo dipetlele dilo tša go swana le tsona tseo. And then ge o šetse o e gotse e kgona go a e kgone go reka tša go ja and then e be e go ishe tleliniking ka baka la ke kwele o re ke kwele o re ga e kgone go dira tše dingwe tša ka ga ebile o šetse o le motho a phelang ka bo matšhonisa. O kolota bokae matšhoniseng? Matšhoniseng ke kolota ke matšhonisa ke basadi ba babedi. O mongwe ke mokolota ge e tla le manamana gage e dira ana mosadi a na ngwana le ka mo magarebeng sa leng no ba yena ke go polinkile a bolediša le garebe. Ekwa wena o ne bana ba ba kae gaetšedi? Nna ke ne ngwana mo teng wa 29 years. wa 29 years. O kae ngwana gone jwale? Ke tšo molata magweng maabane ke tlile le yena o gona mo gae. Thušo ye o inyakang maybe ya di-donation kang ke ya dijo? Ke ya dijo. Dijo ga se bothata. Donation e santse motho ga e kgopela malome ka kapa ke tlo e bušeletša santse ba bolele gore ke mang. Dijo di tswa di ya go mang wa ga mang o dula kae. Akere gore le mo radiong batho ba tsebe gore ke mang a kgopelang donation because re ka se kgopele se se ya re ke hloka ina. Kgaetšedi aka taba tša gago di kweša bohloko. Ke kgopela gore ka kgopelo ye e nang le boikokobetšo nke o tepolele gore ko wena mang wa ga mang o dula kae and then o gopole gore yewe o e direla gore go ka ba le motheeletši o mongwe wo e leng gore a ka no nyaka go tla go sasa a le tlišetša bupi a le tlišetša dišebo jwale o swantše a tsebe gore na o ya kae o di iša ga mang o bolela le mang. Wa bolelang ke Asnate wa ga Mokhari ko Moteti Motwaneng gaufi le primary school, Moteti primary school. No for donation malome ka kapa nna ke tla bolela le bagekolo ba gešo for taba ya society ke tla mo covera but ke tlo kgopela gore yena o tla founela Alice gaetšedi Alice but ke ya go mmolelela le bagekolo ba gešo ke mo thushe because nto ba reng ke society ke ntho ngwe bohlokwa kudu tabeng ya dijo re tla le ka go bolela le banna ba re ka kgonang and then ba thieleditše re tlo ba fa 10 minutes or 15 minutes ya gore ba foune ba bolele re bone gore re bereka jwang tabeng ya motse ke tla tsena ka go donate ka go thusha lapa la geno go lentšha ka gare ga mathata le leng ka gare ga ona and then kudu a dilo tše di le di bang ge o bona ka gare ga lapa la geno seemo se le ka mokgo gore šupetša gore go ne le ntongwe e le di bang e riang gore dilo tša lena di seke di a loka di a ba ga botse maphelo a lena le phele ka go goga boima tabeng ya tšhelete ya mashonisa e ba boima di-donation tša gona ga etše diaka karata ga go e kae gone jwale ya sasa e gona ko matšhoniseng karata ya sasa go boima kudu gore e dule go batho ka malome ka kapa ke nagana gore le di-social worker di a hlokega mara fela re tla go thuša probleme ke gore nto ke e tsebang le ge re ka go thuša ra go patelela mowe o sa tlo e bušetša solanka a sane le bothata bo a neng le bona ka lebaka la gore ge o šala o eya o bo o hlokileng ne go sene dijo ka gae ile last year ka kgwedi efe ile a se gale ke maloba tšhelete gona ne ke rile ko reka bupi ka yona ke paletše ko go reka bupi ka yona and then wena o gola bokae nna ge e feleletše ka mokana ga yona ke 2.7 and then bo mashonisa o ba kolota bokae ke ba kolota ke 1.4 le 750 ke bokae ka moka 1100 ke 1000 2100 ore 1.4
le 750. Yeah, it's 1150. 2150. 2150. Khaitšedi ya ka. Khaitšedi a ke re wa go gola malome ka kapa tšhelete a yang go e gola gone jwale o gola bokae 2.7 ya re tlo go fa change Eh. and then o tšea tšhelete ya yeo yang go e gola ka moka gone jwale go patela ba ka mokana ga bona and then re tlo ya go go kgopelela dijo ga go kgona re tla tsena dishopo tše kgolo tša go rekiša dijo ra ngwala ka mokgwa go swanetšeng go ngwala ka gona ra kgopela di-donation and then dijo ba tla go fa ntho ke e kgopelang banna ba gabo rena ba go ba le dikgwebo ba mabenkele re a kgopela le ge e le gore o mongwe a ka no donata le ge e ka ba ka sukiri o mongwe le ge e ka ba ka sefago o mongwe le ge e ka ba ka engeng re tlo ntšha lengwalo ka kua kgorong ya baroka la go bontšha gore re kgopelela sese di-donation as le nna ke bolela ke re nna ke tla mo donatela ka society ke ya go bolela le bagekolo ka kua gae gore ba tsentšhe mama mo tabeng ya society mara mama re tlo mo monitora ke re tšhelete o palela ko go berekiša tšhelete malome ka kapa so re tlo mo monitora re tšhelete after mola tswile ka gare ga dikoloto tša gage a na tšhelete ya gage o dira eng ka yona gobane tšhelete ye ke ya go fepa yena tšhelete ye ke ya go hlokomela yena tšhelete ye o swanetše go e swara gabotse ge re ka kry-a e le gore mama o e phepa ka madila re tlo thoma go ba le bothata wa nwa mma gorena aowa ga keno ka gore go ntšwela ke re o tse gore batho ba go thieleditšene ba go tseba ge e le gore o bolela maaka mo radiong ba tlo bolela gore no ga a bolele nnete and re ne problem ya go thuša motho go se bolele nnete aowa ke bolela nnete ga kene jang e šita moroka le batheletše ba e leng gore ba theeleditše gone jwale go ka ba le wo a ka reng batho ba modimo nna nka tšho ke ba reketse bupi o mongwe a rena nka tšho ke ba reketse braipeke o mongwe a rena nka tšho ke ba tlišeditše lesaka la dinawa o mongwe a re nka tšho ke ba tlišeditšeng dinomoro tše re tlhong re di bitša mo moyeng ba tlo kgona go re founela and then ba re botša gore ba kgona go thuša ka eng go ya ko lapeng la bosese and then as long as re tla be re mekamekana le taba gore se kgwedi fele a gole and then a patele bo matšhonisa then karate la itswe kua and then e boele go yena and then a tla kgone go manage 2.7 ke tšhelete ntši 2.7 malome ka kapa ke tšhelete ntši that's why ke re nna a kere ka kua gae ke a gola ke a bereka ke a gola ke tla re godimo ga phaye ke patelwang ka ntšha tšhelete society ka patelela sesi and then ke tlo sesi tšhelete ga ge re tlo kgopela o motee wa gabo a imonitare because tšhelete ye ke ya go thuša yena ge e le gore tšhelete malome ka kapa o bona o ka re mo kgweding ga go nento o ka e dirang ka yona tšhelete ya beiwa a e no re ka gore ga go nento nka e dirang wa e bapadiša ka mokgwa wena o nyakang ba ikwešiša ene bo mašonisa go ya go bona ke go ba kgopela tšhelete ka tšhoganetšo and then ba go fa tšhelete gore o phethe lebaka leo go o fetše o ba lokišetše so se se ga se no gola kgwedi e o patela batho ba ba kolotang and then a šala ka tšhentšhi rena re ya go loga leano la gore re monyakele voyager ya go mo rekela dijo and then le society re mo patelele tšhelete la itlang ya kgwedi e la itlang santše se se go be le tšhelete a e savang mo kgweding o ya tleliniking ka kae kgaitšedeka ko kgweding ke ya ga gone jwale ke ile ka January ba re ke tle ka di-4 tša April mo kgweding e tee o ya ga kae tleliniking ke ya ga tee mo kgweding gone jwale ba tshediša dikgwedi ba ke ile ka January ba re February le March ke se ka be ka tla ke tle ka April wena le ngwane le ausago wa leng Gauteng le berekšana ga botse le ya kwana nka bolela maaka ntate ka kapa ka goreng go na le nako nngwe re na le go lwa go na le nako nngwe re na le go kwana ge le lwa fane le bakang e no ba dilo tše dinnyane fela no kry-a re no ba ka nto nnyane fela mohlomongwe o kry-a re phirišana ka nto bo boreng nna ga ke e rate yena wa e rata namile gona mo go ba le lešata re ka se mosware for lebakeng la nako
ya motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM re na le kgaitsedi ya rena mo go tswa ka lefaseng la motete mmotwaneng mo e leng gore mathata a tekepetse ka lapeng kgaitsedi ya ka Thobela papa le gona ngwanesho ke gona papa le kae a re gona le bolela le morwa motšha maubane ka kapa ya radio ka gare ga lenano go la pitšentše kgolomotse community radio ke sepela le professor Moremi fa e le go ngaka ya borena ya setšo re bereka ka go thuša batho ka malapeng mathateng a go fapafapana jwale re na le ngwanenu mo ngwanešo o tlile go kgopela thušo ebile a sa kgopele yena a nnoši a kgopelela lapa ka moka ga lona ke ya go amogela pitšentše kgolo go motse community radio re ya leboga ngwanešo ka kua ga geno ka kua dilo ga di sepele ga botse o wa ile moga taba yeo ke ile moga papa ka gare ga bophelo bo le bophelago ka gae jwale ka ge ngwanenu a tlile mo a tlo le kgopelela thušo ka gare ga mathata wena o a tsebang a lapa la geno o bona o ka re le hloka thušo wa mohuta ma mohlho mongwe ya gore kgaitsedi ka ga o kwa ga le ga botse ke nyaka gore ba ke thuse ba kgone ira le gore bothata bo le ka mogeteng papa ke kwa bola taba ye bohlokwana ya gore le society ga se gona ka gae ene wena o dutse ko le bana ba gago ba bana le ditlogolo tše šupago society wena o na le sona ngwanešo ke ne sona papa a wa kgona go ngwadiša bana ba geno jwale ka ge o tseba mafokodi ya ka gae awa ka bangwadiša ko ga le ne le society se lona o kwagala ga botse mara moroka ka mo ya mara o a kgama-kgametša kgaitsedi yaka kgaitsedi kgaitsedi ya rena o bolela gore thušo ye yena go ya ka mathata a gabo a tsebago o duma o ka re go ka kirega thušo ya gore ga botse go tsebege gore ka kua lapeng la gabo le sa le gona kgaitsedi ke a lekwa ke sa le gona le sa le gona le ba bagolo ka gae a kere ke o mogolo ka mo gae le lekile go dira eng mohlomongwe go thuša mo mathateng a e le go gore a gona ka lapeng la mme motswadi ya lena nna papa go bolela nnete nna a ka leka go dira selo ka gore be ke le motho we ke te sepelela kereke papa oya a ke nne diputšo tše dintšhi moroka nke a ba mopotiše ka mo go wena ka fawe o tšwele pele le yena Thobela mama le kae re gona ke ngaka Moremi le bolelang le yena kere ke ntate Moremi a kere re a lekwa papa re na le sesi wena ka mo and then tabeng ya sesi ke kwa alla ka taba ya lesogana la ka gae a re o fula majwang wa reresha wa reresha moshimane wa ko gae o a phela ga botse ke ngwana o be ke dula le yena mo toropong ene be ile ngwana wa ratang kereke ka kudu ka matla ene ile ka kwa botlhoko go ile go thoma a ira foundation ko gae a ronya ko aga na ira civil engineering and then o ne le N1 le N2 o ile ga a thoma ira foundation ko gae ke mo o ile nga thoma go hlakahlakana a thoma jama ntweng ditlhare a thomo ira dilonyana tse dingwe tse re sa di kwishišing ko re na re tsebe gore se ka mothuša ka eng se ile ka mothuša ka sona ngwaga go feta ile ka motšea ka tla ka dula le yena mo Mamelodi mo ka mo isa mo kerekeng e be ke tsena mo go yona mo go ntate Mamabolo o re šile ona ngwaga o nako o thoma okay
le lekile mama ntho nna ke tlo e dirang ke gore re santse ke tle ke dule fase le lena ke lebelele gore na bothata bo bogolo ka mo gae keng ke tlo tla ka mo gae ke tle ke bone gore se se tshwenyang abuti ka ba eng ke tlo tla ka mo gae ke lebelele gore badimo ba gabo lena ba na le matla kudu bokakang tabeng ya tshireletso ya lena se segolo se nna ke se bonang ke gore ka mola gare ga lapa re le ke go thuša gobane ke malapa a mantši ao o hwetšang e le gore bana ba gona ba ba lekang go tsoša tlhogo ba re ba ga metsi ya gabo bona o kry-a e le gore ba babe ba thaketa bona bana bao so ngwana o tloganya ka thušo e kgolo seo se re šupa gore gore a ka ba šitše a thomile go ba le mokgwa wa bolwetši ba mogopolo so re santse re lwe le bona ka lebaka la re ngwana o tšwa sekolong ngwana a ka se tsene le sekolo gore a tla hlakahlakane a be le bothata bo bogolo ba mogopolo ngwana o swanetše go tsena sekolo gore dilo tša gage di tle di loke a tla kgone go thuša family ya gabo a kere and then lebakeng la sesi le nkuša bohloko o re ga ana society o na le ngwana o dula le ba bang ka gae le ba ba leng ka mola gare ga lapa ba dula le bona ke bolela mmogo ka taba ya boabuti le bona ba na society o ba ke yena nnoša sene le sona ke lebelela gabotse ka gore be ile society sa family ke sa tsebeng gore ile ba tswela pele ka sona na ka gore batho ba ne re šetše le bona ba mafelelo go robetše cousin aka ke neng ke this year ntshwenge last year mo gare ga ngwaga ke tsebe gore society ba sa tswelela pele ka sona na ene be re le bana ba re leng bana ba mosadi o motee and then o kry-a gore ka mo gae rena bana ba mmaka ba ntatelelang a re kwane go ne le tlhakatlhakano ene kore a gona gore re ka hlakana ra dula ra kwana ra boledišana o taba ya fela kore no dula e le manganga o mongwe le o mongwe o gela kwa ke sona seo se ileng sa fetša gore se dira gore nna ke sa le ke tse diporogwana tšaka ke tenyakele pleke ke tlo dulela mo Mamelodi mo ke dulang gona ka se sebaka e le gore sebakwa se segolo se le sebakileng bjale ka bana ba motho se se rileng gore o tswe ka gae lebaka le legolo e bileng nna ka le botša maaka gore lebaka le legolo e bile eng ke beile le hula malomaka re ile kwa ke tsamaile le ena morwedi wa ka wa mathomo ba reng ke Sara ngwana ga ena ne le 3 weeks malume be a rile ga before a robala na shile molaetša wa gore swantse ditlogolo le ditlogolwana ka moka re felelle ka mo gae ka lehula gae re tlo mmoloka re felletše ene ke ile le ngwana wa 3 weeks ile go ba le dikgogakgogano ga reng ga ka le ngwana wa ko gae wa boraro ka mo gae ra felletša re sa kwana ka mantšwi ka khielelwa ntlu ka mo ntlong ka mo be tshwantse ke tsene ke dule ka mo gona ke be ngwana ka mo gona ba tswalela menyako ba re tswallela ko ntle ra felletša re dutse ko koloing ka bošugo ra tsoga re boloka after go boloka ra palela le ko gore re ka itukisa ra go tsena re dule ka mo nthweng ka gore re kwele botlhoko ra lokiša ra boa toropong mo be re dula gona okay bothata ke eng le ya loišana awa nne e se boloi ke ino ba go se kwane ke gore a ke itse gore re se ka kwana re le bana ba motho e tswa e le kae e swaraganyane mama ga itsedi why le khiella mme Mejako awa nna ne ke se gona kwa latelang wa ntatelang kwa before o shaeditše gare kwa bitere kwa before lebaka la gore a mo khielle Mejako a gana a tsena ke eng sebe bana gore ga a ka tsena ka mola batho o tlo se tšea le rena re tsebe ka gore o thomile ka bona pele ga a fetša a tla mo go nna le wena go khieletše Mejako a bona a nkhiela Mejako ile a nkoreng a nkomanya mo gare ga batho ka re ga ke ausa gage ke ngwane monnyane mo go yena okay ga itsedi ya ka mo founung ge o lebeletše ka mo gare ga lapa le ya tshepana a go wana ganang gore le ya loišana ai nna ge le nna ena kore ke no nna ke naganelwa dilo tše dimpe right rook se ke se tsebang nna le modimo wa ka o nna ke mo rapelang le badimo ba gešo ba nna ke ba tshepang ke a tseba gore a gona se sebe se nka se dirang bana bešo ore family ya ka ke tlo dula ke ba rata ka mehla le ka matšatši le ya kwešiša mara nna dilo tse dintšhi bo tsona ba nnaganela tsona tse nna ke sa di diring ba re wena wa loya ba re nna ke a loya ge ke kwa mo bathong okay go ne le ngwana o motee wa ka gae o ileng a kwa go botša gore wena kgaetšedi wa loya awa a gona ngwana ile a mpotsa ile ka botša ke ena ngwana wa yena ausi wa ka wa lemo lena moo a mpotsa a re yo mamogolo
gape ile ba mpotsa gore wena wa loka ke se ka be ka tla ka dula le wena ka gore wena a wa ema gabotse ko go kwele swaraganyana a re gona bjanong ke dula le wena ke kgone bona gore wena o motho mo bjang ene ke thabela ka mokgwa ile wa nkamogela ka teng ene ke thabela le tshwaro ya gago ka mokgwa o ntshwereng ka gona ene ke a bona gore dilo tse dintšhi tsene ba di bolela ka wena a di gona e sware gona moo mama gone mo o ileng wa tsamaya ba go botsa gore o hlokomele wo o tlo loloya awa nna ile ke rela ka mme ka mo go rena ka mo awa nna ne ke tsena kereke ya Sione ke tsena kereke ya Sione kokwa ngwanaka le ena na tsena kereke ya Sione so a re o ile ga ausa gage kae site ya Falbanka a re ga fitla ko saiteng ya Falbanka na botsa nna a fitla ko saiteng ya Falbanka ba mmotsa gore ngwanaka ba epetse diaparo tša gage ko morithing wa mhlaro gore ngwana ka se ka tšwela pele ka bophelo ngwana ka se ka goreng a se ka tšwela pele le ka sekolo a mpitša ka se ka be ka ya tša re nako telele gore ke se ka be ka ya ge ke tlo ya ke re mane re ke ye ko kwa mokgekolo gore gabotse mpiletšang ge ke fitlha kwa kokola a mpotša a re mo go nna a senata ba re ngwana so dikousu tša sekolo eng dilo tša mohuto ana e ka ba gore bothata ke eng yena a pointa ausaka a re mara e seng gore ka ausa ga gona ka re ngwana o rata go ya go ausa gago ka rela mokgekolola ka re if gore ausaka wa tsoga bošego go ra gore le nna ke a tsoga bošego mama ka se rute ausaka fela a se ka be a ruta nna ke ge e tlabe bo boreng ke a dira ke botsa ngwana wa ka ke re ka gore ba re mamogolo wa gago ba re wena o ya ko go mamogolo wa gago everyday ko go mamogolo wa gago o dirang a re mama ke a borega nna ke ya ko go mamogolo ka re okay go right go tekela ko o na le ngwana ba šiana ka dibeke wa belegong le ena ba dula ba le ba babedi so ne ke kgone go iša gore ngwana wa ka ga ya ko go mamogolo wa gage o ya go mamogolo wa gage ka lebaka la ngwana ausaka wa second born ka re ba godile ka moka ene ne ba tsena sekolo ka moka ola na tloga ko ga kokwa gage a ya ko go ausaka tseba gore gona le ngwana a lekanang le ena ko go ausa ka kgonang go bapala le ena so ile ka makala ge magolo a ga tlompotsa goreng ba re ausa ka ona le seabe mo ngwaneng wa ka ditaba tseo di kwamang kokwago awa ke di kwa kokwa ngwana wa ka ko ga bopapage ko ga bopapage okay ngwana wa gago gore a tšhabe sesiago o boditše ko wena awa ga botsa ke nna o boditše ke ena kokwa gage a re why we ya go mamogolo wa gagwe everyday mamogolo wa gago ga a loka alright wa e bona koko o robetse go njwala ke o re o sa le gona awa o sa le gona go sa phela alright koko taba ya e boletšeng e bifile ga e gabotse e ne bophošo ka gare ngwana go njwala ge re bolela so o dula le sesiago akere o dula le sesea yena o ba reng ka mmala ya kere o ke molatileng ke tlile le ena mabana and then ngwana o dutse le yena nako telele ene sesiwa mo fepa kere nna nto ileng ka botsa mokgekolo ka yona ka re if gore ausaka e ka be boreng ke ena a na leng seabe mo go ngwanaka nkebe a mo tlogetše ka nako la mao rena ga se no fetse o tlhokofala ke ra ngwana a na le hlogwana ya lebadi and then a bo boreng go šetšego a ya ka sa morago nkebe bore o na le seabe mo ngwaneng wa ka nkebe a mo tlogetše ka yona nako wa tlhokofala ka gore ne ke sa le monnyane ke sa tsebe selo ene re dula le moga tša maloma rena ene le ena ne a sa tsebe selo ka dilo tša ngwana goreng ngwana o na le lebala ngwana o na le hlogokgolo ngwana o na leng o wa lafišitše ke ena ausaka ka re la kokwa ngwanaka ka re a e kgonagale goreng ausaka ka dira ngwana ka dilo tša mohuto wa ya kgonne go mo phološa tla mola ya gone jala go dile na no gore ausiago o ne le nnete o santse o leboge gore ausiago ga a tšea ke dipolelo mama ke leboga gore ga wa tšea ke dipolelo se segolo se ke se lebogang ko gore o sa hlokometse ngwana o le lekgone ntwe ke nyakang go go botsa yona mama ge motho a gola o gola a sepela le mathata mengwaga e sepela le mathata a yona so wena nto santse o irie go njwa le mama le santse le kree nako le tle gae lapa le la santse re le bereke lela mogekolo mo a robetseng gona santse re bereke ene le gona re tle re motsebiša ka lapeng la gage taba ye nngwe ya bana ba ileng gore ka malagare ga lapa ba tla fepa dimpša ba palela ke go fepa bana ba ga bo bona dimpša di jele ngwanenu a se a ja ke bošaedi bo bogolo tabe o e tloga e nyaka go lokišiwa so taba ya sesi ya go hloka society re tlo ithaopa go mo thuša tabeng ya society tabeng ya dijo re ya go mologela leano la gore dijo di be gona se ke se kgopelang jwale ka sesi ya ge ke kgopela gore karata ya gage ya sasa ga ya fetša go patela bao a ba kolotang
ke gopela gore re tle re efe wena ka letsogo o tšee maikarabelo a go mmeela tšhelete le go mo rekela dijo go mo rekela diaparo go mo fa gore a ye go fela a ya check up because ga e nwa treatment so a sene dijo e tlo mo gobatša gobane treatment before o e nwa santse o je pele so gore seo o re bontšha ro palela ko go swara tšhelete and then o hloka motho wa ka mo swarelang tšhelete wa ka gae le ka mo thuša lebakeng leo mama ka mo thuša papa ona bothata ya so taba ya ka mola gae ya magotlo mafene dilo tše di lehlagelang yeo e tla dula godimo gaka e tla ba donation ya ka gore ke ye go leberekela dilo tše la ka kua ke dintšhe then maphelo a bana a lo ka be gabotse ntwa ke nyakang go le botša ke gore ntwa ya lena e santše e fele a ke tlo le thuša go na le ntwa gobane ntwa e tlo re diba e tlo re bušetša morago e tlo re ya dilo tše dintšhi gore di palele ko go loka so ga itšedi yena go sasa re ya go mongwalela lengwalo la go kgopela di-donation go sa se tlhokang ba tla mo donatela so ke engwe ke yona fela ye thušo e lebeleleng yaka goba go ne le ye nngwe le ka ba thuša gape ka kwa gae ka kwa ka gore rena mmereko e re e berekang ke mmereko e sa feng tšhelete e maleba gore re kgone go feleletša go aga ka ko gae ka kwa ka gore ke nna ke nnoši gona bjanong o ke emeng ke bereka and le nna ke ne le bana ba ka mo le nna ke a sokola ka mo ke dulang ka mo gona ka mo le a e bona gore bjang papa so a ke kgone gore nka fitlhelela gore ke ba thuše ko gae ya go aga re tlo laola ke di-donation ge di boa ba lebaka mola officing ba re botša gore mola ba sendang kua le kua mabapi le tabeng ya go kgopelela se di-donation that's why re mmoditše gore go swanetše gore a bolaele gore ke mang gore ge re ya go ntšha mangwalo batho ba tsebe gore ke mang a kgopelang donation and then le account re tlo kgopela gore e be ya family mo e leng gore batho ba tlo re ge ba romela tšhelete ba tsebe gore e tsena go mang so go sasa ba tla le founela ba mola officing ba le botša gore ba tlo bereka bjang mabapi le tabeng ya go kgopelela kgaetšedi ya rena di-donation re ka se palele ko go kgopela di-donation bathong ba gabo rena ba le gona donation le ge motho a ka donata ka 10 ranta ka 2 ranta ka eng la mafelelong e dira ntongwe e botse batho ba kgona go thušega ka gae so ke lebogile kudu mama gore le be gona fa ka lebaka la nako tše dintšhi re tlano tla re di feleletša go sasa ke tsebe malome ka kapa gore re ka fa ba theeletše 15 minutes ka lebaka la rene le balli ba bangwe ba ka mola ke sa tsebe gore molli wa rena o sa ne le se seng se a nyakang go se oketšana aowa sona a se sa le gona se ne ke nyaka go se bolela ne ke rata gore ka gore ne ke wiša gore nka re ka fenstrata ra kgone o kampela ka mo jarteng a re lokiša gore o je o fole lapa lela le loke mo gongwe modimo wa ka go thuša kry-a mmereko di-donation tše dingwe ka di thuša mo maybe ngwana o mongwe wa ka gae a ka tla ka gore wena o sa gopola go nyaka fence ngwana o mongwe a kry-a mmereko a ga leboto so tšeo di tlo go thuša se ko wa tshwenyega ka tšona thank you a ye ka mola go malome ka kapa re a leboga moroka re a leboga motheletši wa motse community radio gona fela go 96.3 FM re kgopela gore re tle gona ka mo go wena ka fawe go 013 11004066 mohlomongwe o botšiše kapa o eletše mo o ka eletšang gona ka maele ka baka la gore lapašele kgaetšedi ya rena o ne le bothata ba mahlo ga a bone ga botse karata tša gage di mašoneseng mafene a batshwenya ka gae go na le ngwana o e le gore o fula jwang jwale ka kgomo gona ka fale ka gae ka fale o ja dilo tše di sa jewego ga gone tšwelopele ka molalapeng lela ga gone kwano ga gone mešomo ga go tlhakane selo jwale mohlomongwe o ka ba le se o ka ratang go se lahlela gore tlhokaina kapa kgaetšedi rena ka fa a kgone go thušega le balapa la gabo 013 110046 ka 22 11 o'clock re tsena bothateng ba bobomsa bo e leng gore ba gona ba re emetše ka fale balli ba rena ba go tswa gona ka fale ka Ntwane Thabakhubedu ke bona ba re tlang go ba tsentšha ka moraga gore kgaetšedi ya rena a tšwe nkore ke bone ka fa mohlomongwe re ka berne le melaetša go tswa ka mo letlakaleng la WhatsApp yes e gona ka kapa radio nke ke dire ka tsela ye ka kapa right
ntate Moremi na sena tlhoka ina nne ke nyaka go thuša ngwana wa batho mashonisa ga a right ngwaneshu be ke tsene mashoniseng wa nkwankere ke tsene mashoniseng ne be se se kuša motlhoko ka karata e leng gore ke go ausaka ke di šetšele ausaka ka mo gae mama ka o tlhokofetse šetšele ausaka ka mo gae a ke nyoko o tlhoko go botša maaka ka mara mang kapa mang a ka nkwa mengwaga ka moka mashonisa a goga wa nkwa karata a go swara karata le pasa bo mashonisa wa nkwankere kore ke ile ka bona gore ya ke goga boima re sa tle re sa ja gabotse ka mokgwa o tshwanetseng mara ke ile ka re ga ke tlo tepotsa mara ke direng ka re ge ke llago mongwe o e leng gore ke llago ena ke re nka dirang gore ke tswe moki a re mo go wena re oma titime re ga bopi tša change yo fela o reke bopi le go tše mollo se ke la laeta mabone laeta ke rese wa nkwankere nete kgwedi a se sele ngwanesho tšea kare kgwedi ge e fela tšea ka ge mashonisa ga e tla gare ga o tšee gape o gane o raketse mphe karata o tše tšheleta go ka moka wa bona nkere o re mphe karata ka lepasa gago o tšee tšheleta gago ka moka ke a fologa o nne re ke a fologa ke kwa botlhoko ka boka le re nna be ke le mo seemong se ngwanesho o fologe o tshole mare ka mokoting o re mpho nka setlhele batho ba ke bo mashonisa ba shonisa o tla šala o hloka le seeta ngwanesho go ka ithuta go tla go ba mashonisa ene ka mo go tlile o nyaka thušo o tsebe gore o nyaka thušo o se ka re ka baka la ratho kry-a thušo le nna ke a kitima go nyaka thušo o nyake thušo ka nnete o tlo e kry-a thušo mara mashonisa ngwanesho yo nna mashonisa a shonisa yo nna a shonisa ke tepone ka nna ngwaga ka moka yo ba no tšea fela ba no goga fela ke ngwanesho awa di kuša botlhoko nna nkoša botlhoko a re nna ke fetile mo nkoša botlhoko mara nna ke ragaragile ka baka la gore nna nkere be ke jwetse teini ke fela ke ga merogo ke dirang ke rwalela dikgong kgauswi motlhagase wa noemanyana mara gone jale ka nako e ke phela monate ka ntle le mashonisa ga ke sa nyaka ngwanesho we o tlo go tlo loka ngwanesho se leng o tlile mo go tlo loka mara nyaka ga nnete fela nkere nnete fela ka kapa le ntate Moremi we ge le tšhaiša batho ba modimo e be gona go khuša o maki me o ka thabana danko a re a leboga o maki mcrs mo moyeng dumela tsale kae a re gona ra lena wa rra man ne ke nyaka go bolela ka kganye ya auso a le mo stationeng ke gore ke bona mo Facebook e ke yona ka nnete go jwale e le boneng kae papa ke gakala ka sa itara sinde ke baneng ke kganyengwe ya ausi mo ya Dr. Moremi ausi wa nya ka nthušo yes ke yona abutaka man na boelang ke fampika matsotse ke ka mo senotelo man ke re se a leke go fokotsa dilo tše a di dirang la ke re le gore go patala like bo di DSTV maybe ba patala ke dira fela example like bo di 100 rand ba fokotse ba patretse tsa di 29 rand go lo tšintšhe a di dirang a di fokotse gore a gone fologa yona kganye ya matšhonisa ka gore go shebele mo matšhoniseng go ra gore do ga go tšintšhe di dirang di godimo so go ka fokotsa lo di dirang then o tlo kgona go ba le tšwelopele warra a re go lebogile maikutlo a gago kudu re leboga maile ya gago hle ka fa o ka Rustenburg mane ke leboga thata bana o se wa thušega bathong kganyega e kušebose bathong o tla thušega ngwanesho re tla kry-a tsona di-account tšeo ba ka tlara di kry-a ka moso gore tlano latlhela di-10 tseo 20 rantano go kgone go thuša mo re thušang bathong ka le bo re thušaneng re ka leboga kudu ngwanesho wa tseba re ka leboga kudu go menagane mme ke le swara mo Facebook bathong ke diteganye lena mo Facebook ka thakela radio ke a reswi bathong ke rate bathong ke šale morago ka nnete ebile le tsona di-bank accounts or dilo ka moka ga tsona tše e leng gore e tlabe e le tsela ya gore batho ba thuše kgaetšedi ya ka se sengwe le se sengwe se bane le sona di tlo tswelela gona mo letlakaleng la Dr. Moremi gore motho mongwe le mongwe a kgone a go bona gore ga botse tsela ke e feng
go leba ga nna ka kapešwa ke a re lebogele kudu ngwaneshu wa tseba re lebogele kudu 013110046 letlakala la whatsapp line ya rena ke 0648582771 0648582771 ye o itheleditšego ga jwale ke motse community radio nna ke nna ka kapa radio pitšeng tša go le professor Ntwana le tate Moremi le tlhokaina ke le dumedišeng ke yang kwa lenono ga re ba go swana ka boswana la yona ka moramogedetsana Black Beauty Thande ga barate hle marake kwa botlhoko bathong wa tate Moremi a ba thušege mo go toleitwang go toleitiweng gape ke sona tseba ke kwa botlhoko a tswa go tlhoka dijo e nwa treatment go baba jang go sene selo ka mo maleng ka mo nwa pilisi di a kokona so mo thušeng tlhokaina modimo mo letšereng o tla oketša le go feta ke a leboga re a leboga msrs mo moyeng dumela hle si khona singezwa ngakini ikhona aha usengiyamuva uyakhala la ubani usengiyamuva uyakhala ne ya indaba ngiyibonako mina la ngibona ikinga ukuthi unenkoloto eziningi ya ivo isakhe ngathi ngiyayibamba ngathi ngiyamazi sesilo ungathi uyamazi uhlala emutwaneni wena ngathi ngikhambela ngesekhabo la ngize isibonga asitshilo ngitsho khona ukuthi ngize kancane ngaye and then ngafika ebhardini ekhabo ngitsho khona ukuthi wena ekhini kusemutwaneni ya baba ngihlala ekudeninyana nasekhabo sesingamazi usesigize istorinyana sakhe manje bowucabanga nofana bongamtshela nawumlayelisa ukuthi ungam-advisa ngokuthini mina ngithi kuye usesi akalise ikoloto ngoba ngize ifamily yakhe ikhuluma ngeyikoloto uyashonisa uneyikoloto and then ngendlela kungakhona nakhona akafuni ukutshelwa ngamthole ekhabo umusesi lo akafuni nokutshelwa ngizile indaba yakhe yena akalise itani and then amamele ama-advice khona abanye abantu bathi mabahluleka yinkinga babalekela kuma-radio bafuna amancedo emarediyweni kuba akubantu abaphezulu kanti inkinga inabo yamazi sesilo makanitshela iqiniso ukuthi into lezi azikhulumayo zibuya kuphi yawazi ekhabo ngicela ukuthi yena akhuluma iqiniso and ngifuna ukum-advisa ngendaba yawo bomashonisa aphume ematshoniseni imali ayithola usisi lo yiningi khulu is close to 3,000 ke ngiyabona ngiyamazi yazi ngizibuhlungu ngoba into ezinye azikhulumako azikho right ni yayazi ifamily yakhe makakhulume iqiniso tato ethu jama hello la ubona ngathi akakakhulumi iqiniso ngikuphi nakuphi iqiniso makakhuluma ngobhutakhe ubhutakhe ngiyamazi ulunge khulu and unceda nabantu usesilo ngithe ngima ngisekhabo kwelinye ilanga wathuka abantu basekhabo wabathuka phambi kwabantu ahambe estradini athuka abantu and abantu abamncedayo athuka bani ekhabo ifamily lakhe emncedayo akafuna ukwenza nekusekhabo sesilo ngiyamazi yazi izibuhlungu ngoba ukhuluma amala ukhuluma nefamily yakhe amala yazi usesilo bamphethe edrobheni anganalutho bamletha ngengikhaya lokugula uyagula ngiyamazi usesilo kuhamba amakliniki ngenyawo itereka lapho yena ayenza inkoloto abuya zekina zokucela ileto makakhuluma iqiniso usesilo ngizubuhlungu ngoba ifamily ayikhulumako le ngiyayazi tatwethu umbuzo wami uthi la wena ubona ngathi usesi usitshele amanga and then iqiniso ngiliphi ngukuphi
untela amanga makathi ubhutakhe uthlokomela izinja ayisilokho ubhutakhe uyamthatha ngama-transporto unisa la afuna khona yena uthethe imali zakhe uyenza inkoloto ngayo baba. Siyathokoza ngileyo yebhuti wezinja enye ngiphi la asitshela amanga khona? Asitshela amanga athi uyala nabantu basekhabo ngithe ngisekhabo wathuka abantu basekhabo abathuka nje kunganazizathu bathi bakhuluma naye bamtshengisa amanga akafuni akafuni ukuzolela abantu basekhabo and bebamtshela iqiniso sesilo and then nakangapha ehlokweni ungathi akathathi ukhanda amakliniki sesilo ngiyamala uthanda amaphilisi. Right, siyathokoza tatabo siyathokoza siyathokoza khaitshedi yaka ke nagana gore gram wa fetsa go tswa gone jwale somewhere somehow a ka no be a ne le di personal issues le khaitshedi yaka mo. The reason why ke re so ge nke be khaitshedi yaka e le gore dilo tša di bolelang gore ga anya ke go eletswa o wa rogana o jwang nke be re dikwele ka sesiage nke be sesiage a re boditše gore batho ba motho a tlile mmowe ke motho mojwale so a ka kwa sesiage a bolela tše ntši tše e leng gore mo molli o wa di bolela ke sa ngangišane le se molli I mean the caller a se bolelang mara ge ke motheeleditše ke kwa o kare o na le di personal issues e kwa ge a re khaitšedi ka ke motho le dikoloto tše dintši wa ile le gore khaitšedi ka o boletse ka bo matšhonisa ba babedi wa motseba motho a founne mo awa ke thoma le go mo kwa le voice ga ke tsebe ene le ya gore ngwana geshu wa mshimenyana o nkhapa dipetlele ke gopola tšatši le lengwe ile ka sharela ko sepetlele ke ilo dira ba re kenye ya di-cancer tša basadi tša dipopelo e tlogele mama sa tlo ya gole le ditaba wena o arabila o motsebe a ke motsebe a gone nako ile malome ka kapa ke ne nnete gore se sia ka leboga re tswele pele mme ola o bolela nnete ge e le gore taba e gona re tla e kwa ka bagabo. That is why ke re boletše le sesia o nako e telele prof wa tseba gore mo lenanegong le batho ba bolela dinnete ge ba e kwa go fiša so sesia ge kua nke ba re boditše mathata a mantši a bana ba mmake gore wo yeme ka gorile wo yeme ka gorile wo yeme ka gorile so o be a ka setšhabe gore botša gore kgaetšedi a rena moki ga a loka ebile ga a nyake go theetša motho ga a nyake go dia jwang so ga gone molato felo ke maikutlo a gage ge e le ga jwale gona ke kgopela re tswalle taba ya sesifa and then ba e leng gore ba nyaka tsela ya go thuša sesi ba tlo tšea dinomoro mo e leng gore ba ka founa gona from go sasa and then ba re botša gore bona bana motlho mongwe ke eng se ba ka kgonang go thuša kgaetšedi ya rena ka sona se sengwe gape ke nagana gore ka moraga gore office ya tlo tša baroka e tšee magato a mabedi a mararo batho ba bantši ba tlo bona mo letlakaleng la Dr. Moremi gore tšwelopele ke e feng go tloga gone jwale go ya pele o e beile malome ka kapa le nna batho ba santse ba tsebe kua gae gore ke tlo ria box ya di donation mo godimo ga box re tlo bea snepe sa sesi le di address le di phone tša gage batho ba tlo ngwala and then Mr. Kenneth Malapelo o tla ishala brago so re lebogile kudu ba geshu a re se ke ra jela ba le ba ntwane nako ba ka tla ba lwa le rena kgaetšedi re lebogile kudu go ba le wena thušo o tlo e kereya kgaetšedi ya ka mowe ke kgopela le mofempene le pampiri go na le motheletši wo mo a reng o kgopela meter number wa sesi a kgone go mo romela motlhagase and then o tla mo neela le ya bupi ke sa tsebeng gore jwang neng ka e mara ke nagana gore ke engwe ya tše e leng gore di swanetše di šalwe morago batho ba mohuto la go sa ge letšatši le hlaba re kgone go te kopantšha le bona ya ene ke tlo kgopela gore ke fa Mr. Malapela motho mo le mongwe wa donateile re kgopela gore mongwe a le fase and then re tlo posta gore go donateile batho ba so re be re ba leboge and then re tle re buše mo dipitšeng se se a leboga gore o thušegile jwang ke lebogile kudu malome ka re a leba kgaetšedi ka re lebogile sebaka sa gago ngwanešo o seke wa swabiša ke dipolelo tša batho
re leboga kudu gore o emelele o nyake thušo ebile o sa nyakele wena o nnoši e fela o nyakela lapa la mmago o nyakela lapa la geno thušo ka kakaretšo re a leboga ngwanešo re tlo bona gore ga botse thušo ye e leng gore o ka e hwetša e tlo fihla jwang ka lapeng re a leboga hle a leboga nna ntate Kakapa. thank you thank you